sizothandaza. Nako verse 31 kunesihloko imini yomgwebo. Nansi ke bazalwane besiyikhonzelayo ukuba singagwedlwa. Eyona nto siyikhonzelayo asikhonzeli uba sibe nemoto ezinkulu. Asikhonzeli uba sibe nemizi emikhulu. Asikhonzeli uba sibe nesuti ezinhle. Asikhonzeli uba sibukwe saziwe ukuthi sizikatapila letsunami nekandakanda. Asikhonzeli ezo zinto. Kodwa sikhonzela uba sithini na singagwetshwa. Amen. Ya imessage enqabileyo namhlanje ezikhonzweni leyo. But eyona nto siyikhonzelayo bazalwane kuba singathini singagwetshwa. Ngoba wakufa ayikho inguquko ngapha yakwencwadi. Kwenziwa kakuhle ngoku. Ya ulungisa ngoku senganeno. Uyawutofika ngapha akusekho guquko uzulazana. Ya ehlangane noDivas. Malibonke igama lenkosi. Now hallelujah. Funda ngenkosikazi. Verse 31. Yeah. Xa athe wafika unyana woluntu esebuqaqawulini bakhe enazo zonke izithunywa zezulu. Yeah. Uya kuhlala enkundleni yakhe yobungangamsha. Yes. Zihlanganiselwe phambi kwakhe zonke inhlanga. Yes. Wathi ke abahlule abanye kwabanye ngokomaluse sahlula igusha ezibhokhweni. Hey! Uyabona ngelo suku uzabe ngekho lula msoswana. Kuthi inkosi izabe ihlele esihlalweni sayo. Ubani nobani uzabe khona. Abanye kwabanye uzabe ehlula. Uzawuhlula ibhokhwe ezigusheni. Awuzuba lula ngelo suku. Uyabonakala ngathi indlalo namhlanje. Kodwa ibhokhwe awuhlula ezigusheni ngalomini. Umbuzo ke ngokubuze wona, ngiyibhokhwe noma ngiyigusha. Ayibonke igama lenkosi. Bazalwane kuzawugwetshwa abantu, bazawugwetshwa abantu. Kuthiwa nabadlwana ulwandle lizabavomitha ngalomini. Akunandaba nokuthi kwakuyi-31st ndancila ndangena elwandle ndadliwa ngokrebe lithiwa ilwandle lizabakhupha ngalomini la. Bheka emhlabeni ndoda uyawuphendula wenze ntoni ngexesha unikeziweyo emhlabeni. Uzawugwetshwa abantu. Funeka ushumayele umgwebo niqonde kakuhle. Uthi noma wenza ntoni uyazi uba ndisifaka emgwebeni. Ukhoja bakhapha abanye ecaweni. Ngiyafuna uyithethe lo bakhona bakhaphileyo. Abangayi kwabalozulu bayazazi futhi bazazi ngoba ungayibuyi inkosi namhlanje. Ngendini izulu. Saze la ngozicela mhlophe nje bakho kwaZulu ngalibona lo. Balikakhali icilongo namhlanje akho kwaZulu ongaya kulo. Straight as one way. Did you look at the white shell eshalweni? Babekwa phambi kwakhe. Sahlula ibhokhwe ezigusheni. Verse number 32 siyathandaza ngesigodwa. Zihlanganiselwe phambi kwakhe zonke inhlanga. Wathi ke abahlula abanye kwabanye ngokomalusi esahlula igusha ezibhokhweni. Zihlanganisele zonke inhlanga. When the Son of a Man comes as king and all the angels with him, he will sit on his royal throne, and the people of all nations will be gathered before him. Then he will divide them into two groups, just as shepherd separates the sheep from the goats. Noma kuthiwa ungabhaliswa phezulu elistini yecawa ubhaliswe phakathi ubhaliswe njani kodwa ngalomini hayi izulu alirekhodwa la icawa bazalwane
ngokuhamba ngoba kuthiwa hayi urekhoda ngecawe ubabhalisile ubonakala abalapha ecawe anxa efika yabuza ngabe ngamfaka ezulwini ubani ingaba yiqatha izulu liyazirekhodela dalambile ehlele esihlalweni uyakwazi ukwenza kwakho uyakwazi ukwenza kwalwa ubani noma uzawunikeza ingcele ngempilo akayiphilile. Hallelujah. Hallelujah. Bawusula ibhoko ezigushini. Ngibonge igama lenkosi. Hallelujah. Yeah. Ngibonge igama lenkosi. Khona le vese engiyifuna namanje. Lithi izwi lenkosi xa ithe yachithwa le mihla. Khona esinye isakhiwo esingakhiwanga ngesandla. Esikwindawo zasemazulu. Eyona nto siyilangazelelayo. Kungeniso ukuyohlala naye. Taniswa isincama konke sidela konke sizilahlela kuye kuze kube ngathi asinangqondo ngamadoda 10 lahamba icawe ngamadoda 10 asigcwela ngoYesu sibale kumkhwelo ibhokwe ngapha ibhokwe kuyahlupha ya ibhokwe kuyahlupha kakhulu yakwenza umzekelo ngebhokwe negusha nje uyazi ibhokwe ayiluseka ibhokwe hayi ibhokwe ibeka umuntu ubona nazo mfana egadini kwababa ibhokwe ayiluseka kunzima ukwelusa ibhokwe ngoba indwebile inendlela zayo inokwenza kwayo ayifuni kumamela bona lezi izwi lenkosi liyesu lapho khona ibhokwe zawuhlula esigusheni ubaleka nkosi. Verse 33. Yeah. Zona igusha wazibeka ngasekunene kwakhe. Igusha zingasekunene. Yeah. Ibhokwe ngasekhohlo. Ibhokwe ngasekhohlo. Yeah. Ukumkani ke uyakuthi kwabangasekunene. Yeah. Yizani nina basikelelweyo ngubawo. Yizani nina basikelelweyo. Siseza usula inyembezi bantwana bakade. Bawusuya siseza usula inyembezi. Siseza usulwa mama umhlani inyembezi siseza usulwa. Xa wenzeka kuhle apha emhlabeni kuzawuthiwa izani ngapha. Nina zigusha. Niyabo benisebenzela ko ibhokwe ngapha. Alibonke igama lenkosi. Qhubeleka Nkosi. Yizani nina basikelelweyo ngubawo. Yes. Nixhamle uyololo lawulo enalulungiselelwayo kwasekusekweni kwehlabathi. Nixhamle. Xhamle ntoni? Uyololo lawulo. Yes. Enalulungiselelwayo kwasekusekweni kwehlabathi. Kwasekusekweni kwehlabathi. Amen. Masihambeni manje ngathi Nkosi sihambeni nalomazwi. Yabona nxa uxoxa uba waphila uzixelele uba mina ndifuna vele ndibe yigusha. Ndifuna ukwenza intando kaThixo. Isimo siyavuma, isimo sivuma. Uthi ayawufika nje bese ngiyakhala nalini inkinga uzawubheka apho wena. Ndifuna ukuthi wona bakaThixo ndifuna ukuthi bendishobe baxela lapha ezilalini ndithi bazalwane inkonzo ziyagcwala ngemihla. And one inkonzo ethweleyo uyibona ngoba ingakushumayeli iholiness. Ubungcwele awuzushumayelwa apho because uyayazi lo muntu uba ubabambe ngintwalo aba bantu. Akhona zabaxelela yona, akhona zabaxela yona ngesizulu, akhona zabaxela yona ngesihoko. Uzabaxela ngeblessings, iChrist azabaxela inkosi yakusikelela, inkosi yakusikelela. Nansi into abaxelelwayo. Ngibonge igama lenkosi. Ngibonge igama lenkosi. Yeah. Uyafika iyeke lapho mntwana. And uyeka kwazi abezixelele uba ibhokwe zawuba ngapha, igusha zawuba ngapha. Khona isukwenzana. Lapho khona abazakathe maxa uThixo kuyadlala lihlelo. Ngibonge igama lenkosi. Yabona silangazelela lithi ke ngokwizwi lenkosi nalithetha ndingabonke abantu bangasindiswa. Bafikelele kuyazinyanyiswa. Kuba bavojiwa abantu phandle apha. Lithi berojiwe phandle. Futhi wewe umvayemba usho uba usindisiwe. But xa uyajonga uba maNkosi yami urojiwe lo. Umkalele phansi uba maNkosi yami nansi salvation emntana kaThixo uyahlukwana. Le iphele ezulwini izulu uthi umhlabekela uthetha ayekho indlela.
ubheke ezulwini ehamba ukufuna khona. Ngibonga igama lenkosi. Ewe imoto ngaphansi mntana nami njalo. Igusha ngapha, ibhloko ubani oba usezaziphendula. Amen. Andinoyikisi bazalo kuyanyanzeleka ba umama uzayo sizithethe izinto. Ngoba kuza kwenzeka nathi sesikhuphe esihuku. Nami ishuzo ngibona ngalo wayimixelela. Haleluya. Wayithini mama yami. Isizithembe sibekina zalo. Iyona sizoyizamela apha. Isu. Awusuza ntoni ukuzuza umhlaba wonke. Kodwa ulahlekele ukuphila. Izwe lonke likushayela izandla lithi hayi. Bantu kuphila uzaphulela kuwe. Nansi into esidikishana nayo thina umuntu ozawafa emhlabeni abheke ezulwini. Sixhwalekile lapha emhlabeni sizinhlithile izinto basingaveza amanxeba. Izikhazi esihamba nazo kwelizwe. Ungalili ngembili. Kodwa sinethemba lokuhamba kwizitrato zegolide. Uba lo umsebenzi naye, lo umsebenzi naye. Namhlanje noma kanje kodwa siyaya. Noma sifika sesikhupha ngamadoda. Manje bonke amalungu. Ya esekubona into ethethayo kwendiyazi ukuthi kuthiwa nengelosi mama uzoya simane sijonge kwi-shelf. Sibona zilithiko hey, ngobani abazawugxolisa le miqhele? Ngabasezantsi abasemhlaba abalingwayo abathutshiswayo. Kodwa inyaniso bangayijikeli. Begxeka ngenyaniswa. Kwenza ke siyibone liya kwi-salvation ucinga ukuthixo. Bake siyibone. Kodwa bazalwane leyo ngiyayiqonda wena uba hey inyusitshaba. Kodwa ke yona esisikise ekhaya. Ya yona izasifikisa ekhaya, yona izasifikisa ekhaya. Ndiye ngozi lenkosi ukubani uKristu Yesu usidale sizojonga into zakhe ezisilo zabantu. Cela ibandla lonke lime.